hí a chuir an grótnagus an dacrocht a bhain le Craobh AIB Uladh bhuachant aigeir chéile sa chlé canis ag an deir seachtaine. Kilcoo far an greibh séchle can sriste có cháil sa dóiog ach nach raibh a chá canis an Bhoth có agus an Bhoth far an greibh réorgachas na seachtaidís ochtadaí ach greibh tríchle canis caiite có a cháil sa cúideog. Cilcoo fearn a thiocas slán am líana. Bhí Brian Tyres agus Mark Hart in ardhacha don chléic núnach seo. Fachtar Nash yn sohige. Go bwyter Nicky Sherlock potwn live Shalom o to. Agus wel, sef sy'n ffadd niwm o sgwyle. Ac gan ffact am ar y cwgys Cian Hughes. Chwm y trenach. Lorn y parc y sŵs. Ygyn ach da had meddr nisht yn gwl ta desyn so. Dyn y dysgu Maguire's y sgwyle. Fe tan slw a hawl gras os y lesyn. Yn drehwn se. Siad son y deisina fi tastail wwha agus a chaffer a chlaro. O'r dysdach a get tan slwr yn reswnt y ciwr na chanis fiat y siad yn liwyd achos nhw Bhoth. Sia an y sgôr o'n cynnyr y ffactor yn sian Rory Bagan. Wel tastail crws agus tahig yn lefel sa. Ach ni le'n tŵr le hoig a choma agus yr eisiau Mac Phillips a hadol sir. Chyn deg yn ysgailach yn ci. Torcan soinish again Matty Maguire. Ag a get on cosito slow na het session and leave to not score again Maguire. Tiernan Fettis a vi animé tasno sa chune Selina Lawn Chool. De go Vic for Fosse. Nish Martian Deshin sa and Counson again Johnson ta begging a tachtamach agus ta gaile tangavoil. Darren Murray Febru Choma. Begging a Teheshir, Eugene Brannigan and Ish Aga, Shin Sar score again in the greeter. Sharon Mutkulil Yatol, Count of Vine Fachtige, Agus Krixa, Claude de Fruler, Clara score, Tasha Shin, Ernos Covenham, again Ronnie Began. The Kurachera, Alo, Nuer Cal Peile, the Hagatai Guinea, and Sohit Noah. Ryan O'Toole, agus Ryan McAvoy, Lon Houlihan, Scott, agus tá O'Toole, Ialwaisteach, over more midnach mistig, on Princeton the Mo. And Vaughn and Ish, the soon to Sosta. Stachle Hughes, and Derek Tachtasta, Shinlin, Kitoig, agus tá Alan in the print, Yanella hit the score. Shin Sar score, Fad, where Akam was a race day. Legan she ergo with a goal and toss live a horse and Shin. Caiisiad níos mó scóirna aimsiú tan bharna go fáil chuig Frense. Momentum gita leo ag an am seo sa chluithe ag a rís caiisiad an líthide a chuirs le go dtí góil an far ceart san áit ceart chun an deis ceart a ghlachu. Tuigín de chréimhacha le trí bliana díag ag an mó. Sícín díag le cheir bliana díag ag ag Kilcoo siad sa pír de móra na club sna cúta hit san agus tá print eile fachtaige Kilcoo Aaron Morgan. An féadla a scór a chrathú. Conor McCarthy. Farmach agus sin. Agus beg Kilcoo cuaramach gan kicksair an géile. Ará! Lehéad a scór aga Cian Hughes. Is fiú an tanig at isteach sin. Scoring le rís nuair a agan tú a rís Dave. Conor McCarthy a crochaí ach fan go bhaici tú an críoch sin le himmal na boige. Agus ní chuidir siad deis I bhaid má dhéann siad an éachra. Nis marstanisteach a lár slí agus tá seans. Buaicphointí agus a bhain peinte fachtaige an a dtaí. Seannóg na coscar éite go ceannaige. Tá muid díreach tíomh hiarda seo a bhríon be rácht an scoiógan an seo. Má tá sin an seo aimsiú ahan sean scóil an córnagóil na bhála leis. Well, má bhí gáineamut ag deir an chiad lethe hallóf ag amach trícín ar a líad beidir. Nis began an ceansa tóistige Bhoicephóintí ar fad. Sin scór ionach ar fad bhí sé tóiste go fullafa aige. Hocair sé síos agus cric sé tríd an líthráid le cuaach agus le cruinneas. Blian an chéad de Kilcoo agus tá deisige an dáfhainte a gáiltansa rud a rácach an bhearna is lú atartha. Seán Click Brian.
Ma Hencher stray. Stoil am hen goal an Cluiche hart ag ma Hencher har an trasan is kinse go mé a lei kick a wine a kick a mak a wine Ellis a Cluiche. Shabru. Ní hen Alice Brew sin Ardgown. Leistig Glasmod an Stoinish. Sheeran sa. Agus Weil Tashin Raga Kacha Bara McAvoy. Kada sa hart Haumachacht. Tá chuig Dermot Catte. Isteach na Ryan McAvoy. McCarville. Chache ve Carnéiseach. Trastan Chuin. Hook sé an Kinnecart. Tá Yin Godain. Agus Callum Rogers. And winning the Huine. Listen score the Haramayan. Agus bín na fuireann idir fad ón bhá an tíblin tí pléascus Jacob Brian ach ní higlaat níos mó a rán a sin fa Kilcoo. Forrest a bréir ag an bhá an scór ionach sin ón Cuilbeire agus an sin le secondí le goal. Co-score agus a lehéid de chríoch an sin. Agus an chance a hanis chun beanna Bhoisphointí a chur atara. An lína cúlvéidir is tahat. An crinnes an cheist. I begin aib le fight. A réist ardaisteach tá sé hénig sásta agus Alíon Tóir agus máiste am na chéirde. Hughes an ish chofada lena 40s na cúlthe donnacha Connolly. Nis tá Kilcoo réist de Ceannais ach tá barna fáca here Shane Carey isteach go dtí Conor McCarthy agus an taítag an bharsa agus an Kinnecart agus Peile fachta. Kieran Hughes. Rory Began. Idiotic Roytanash Bader. Ach sé Conor McCarthy. A Ryan agus tá sí Schulteisteach ige agus tá Bhoisphointí. Fachta again Conor McCarthy. Sin score more ó McCarthy. Bhí réalann bhaintáiste in Emerton an uair sin ag Sean Hurson. Bhí is aige gurú cad aige dul sa chance agus tóiste go furafa an sin score inspiráideach eile mar a héana ebre a shot Callum Rogers ar lower Sean Hurson. Steach a Lars Líon sa Jack Devlin. Falla Lauder tóca again mo. Nis marsin factoration sa again Kilcoo agus again Seannais McCusker Bhoisphointí mar misgata. Sin score inspiráideach bhí sé ag bogu ó híh go tíh anna oineach ar fád agus an sin ar a cuineann sé isteach sa lear. Well, doscail sé na gúilí suas an sin agus thumann sé an líhrid gur cruachta chu an trasnan. Tá sé inúil seo gháil Carcadóir ach Mira tú déanach an hon breise agus Craobh le Bhocht ní sé frist ní héana féin spéir le Rory Began sin. Nach ní héan bhas bheith caoineh na Pointí cúla hátastáil isteach an sa Lars Lee ar an Collision san Damien McCardle nó ar a captain na Bhoth agus kicks ar amach Shane Carey ar a ag agus ar a lehead Darren Hughes an mócla imre gasiúd agus gan ag hard agus ag Carey agus a bhfuil siad ar háiseach na Steine agus ar tí parahas na Peile a bhainteach sa óhuaig. Tá siad ann ó Craobh bhainteach ag an mo. Craobh Uladh an cúigiú Craobh. 9-8, 7-9, 8 agus 8-9. Agus ar deine hir, tá an bheartíocht acu. Hangamar an seo nocht agus le grúpa imróí agus gealamar le chéile nach jochach tuirse orín agus nach fógmaidir wacha nach gan an críomh agus bhí siad dílis don gealtainna sin. I'm slowly drifting to. We've had a lot of heartbreak. These players just keep coming back and back. That was a harsh winter we had after the Kilcoo game. Tá sé sin a Liam mar scored again the wire. Yeah, chaotic game, but sure, we're no good without chaos. I don't think they actually got ahead of us. We fought. Oh, let the score again.
Cliiche Dagan and Council. Tosh to get Bhoth Well, we should have had it wrapped up in normal time and given away a soft 2-point free. Like, Ní hen Alice Brew, shit all down. We've been there before, draw games, going to extra time, so it's just a matter of regrouping. Le riamar faoi Kilcoo Jackar sa bhéag sé agus gur mar réad an Jackar sin agus gur bin in fáil gur mar tréanáil so gur líamar an taithí sin go mór in an breise. If the cameras can see this sea of blue here, this is what I've been waiting for. You just have to keep going to the well and hope that someday somebody's looking down on you. It's a privilege í domsa bheith mar bhainisteoir ar earn le fear mar seo agus an ceannach de léiríonn sé agus just céco úlas atá sé. Craobh, Puintach, again more.